right, Nhyira Jerome Kwaku Sam ewa ha na mene no ebetwetwe nkomo ono na ye kasamafo edema eye COCOBOD na nsen de ono ankasa ijafa no ho kama unse nyasem ketwa kra wo ne office wo minize esi na wo ho no kra mi se ebokra ne vivretro. Jerome, good morning. Agukwa, good morning. Ibi aboko de. Okay, sir, papa we. Wanya. Kakaku. Binzu ofia o. Kakaku dia musician no. Yeah. No bo abankaba no. Abankaba da mensa. Okay. Enemy share. Abankaba da mensa. Da mensa. Okay. Efide. Ebisa amede efie ye. Nje efie ya. Ejinde efie ya nka. Ka abankaba da. So what it means is yeah, whenever they it's okay, but you know any issues are sure. Yeah. The COCO sector. Yeah. Psychologically, meaning say you pass through a lot. Yeah, fro we move to honey idea. But so far, from the demonstrations that muhu any idea no ne mo ankasa talk akra mo ye I learn some call out call explaining normal to farmers no. Yeah. Generally, say na net here farmers no reactions and all that. Yen chasi free on afie mran commune. Akukwa maminchia a chief for any ashefo show Facebook. Maminchia asante Nhyira opem so emfanchia kase man na kokwaku afo 18 na so mayinchia ho. Akukwa no kwase mewum ne se ade bia uhu ye bia no genuinely expected. Okay. Adibia uhu bia no genuinely expected. Said demonstrations all the other. Yes, I expected. Even though no a bedroom baby na me say amanyofo bi mo so I say akoshishe mu ne ehon keka. But the woman genuinely nyina ne say akokwa obi ani ho a said ye ibu baby say obi ani wo chief asempa kodo no sa na obi anso ni ho a obeto nwuma frewo anaze obefa tontun sansan ya bu medi wachi ye COCOBOD ana ban ana mayadu yesika no abafomu you understand? Yes, because obi afi say banisika sam there so intino say enam sa so na ze bia obi si meye oye kira na so obi si bia mi tu ana mumbi ana bibisa genuinely you should expect say sabede because enunti na enye COCOBOD adwene ne say ebia nkrofo ani beje ho but COCOBOD dia oyene ne say obema amanfo atiase okay sentia ebia ayeden apasa ene eniema eya dede odigu akwama ayeden aso ano right but what I say odigu akwama aso ano because enyesi ye create impressions ebia enije na nkofo sankofo tonyum no but the moment nkofo betiase no omoba beka say oh okay enam say sunti ena bia say ayede aba nti afidie se mebu nyusumpa amayede mate me ho ase ewo sa kwan no so so ahunu ayze wakochire nsofie na nsofie no uhun se watwere pa bye wetin ozi na let's say yadan bibia boko de wonti ase gidi tie bia be ko e be ye bia marking scheme be chiro mo ne ade ne say oh ozenka wansa ni say ozenka ye ni say ozenka ye ni say afido go say what one ase the reason tia e bia ne na wo hwehwe no onsan ne dem onsanka nti yakuafo no dia ye kan nyina ne say de omo ye bia obi obo yedua woni trim obi odina yatem woni trim anana no yebo mudua nyina so atiase obi o kan bibi wona no ni obi aye bia no the person is justified okay ni akuani bia ye bia no but what I say oye justified say oye den oye dia oye den oye no because oba aye Ghana ha cocoa industry no nipa baye opipinum about 5 million enam kuku so omonsa yeden ekoma no okay
na cocoa so mo sako u ye akuafo no directly no kra na afoforo pi no ha o mo cocoa afoforo pi because yen krata mu no cocoa akuafo no ayetimi a register won kwampo no omo yesen be 800,000 okay omo ye no mo aye hu won twere won din because betimi abate obi wa okra okoye no se bekafo no okoye no hu ye oban na bia mo ye den na moko so what I say and obi anu atia ni na chi kakra entini wenya kwan anye den antwere ni din but one way twere won din po ye about 800,000 tm is roughly bia be 1 million 1 million nti 1 million no obi awo nipa 444 kan ho a oni omo ye adwuma like omumpo maye make family direct okay osho mo ibi nipa na pa what be kan 5 million people no yeah or 5 million eno monsa e man no directly but omo di koko hu dwuma so omo to koko no omo twen omumpo de bubrije maye eye hweso ma mefo ne eye ahwesofo no ene ye mienche sankofo we nyina emaye PC ana krachifo nyina na emaye so eye industrial eye de esuye right enti bibi besi wo mu bia no e wo se uhunu nkrofo a omaye den omaye affected and that is why omampanyin ankasa kra no e de aboto abodwensam aye den aba okay so se bia eye kuafo no bonto mo yem ye ba no dani eye owura Dr. Randy Abenso e de chopampa aye den e de aba so what as e de aba na chopa no de ba na enye se ebia waye bibia ensem fata nanzo mpanyifo se de jawa ne de aye den na ye de asoa anything as a leader and as a bano denino na e was utimi ba bonten na other because ohun ne say e unacceptable and was say even if say e kuani one bag pempa and was say e dey e sinisa and as a banesa na so nya ye dey anya abanesa but woni ni say na ebia the minority for no so can say in case forward sales na mo ye no in case bra bo no wo soro kakra enya ade no case mutumi tugum na moton na mo twen ya ma ne ba afam ni ti bia Randy so atranse hu say no on my part I made a mistake into my main patch. Is that not the case? Enya no okay metro forward sales ni mo na you do forward sales ni mo obehu ni say obi krampo e wo sen ka ye bonaba so eye owura Randy Abe na before say medri ho no on say ye nuan minority for no say ya ye de bi nsida historically eye COCOBOD within a certain crop season okay na ya shebo na ide abafom anameboa so what they are saying is say the SN is unprecedented so near eche won so ne say bibia eno so unprecedented ana nsida enso ide esi almost say ebo eba fam de. In fact, ideally, factually, 2017, in a reduction, I will come there. I say, and also be a I'm coming there. Right. In a make say, or more can say, dear NC Desi. In a make a choice, say, dear NC down so I day. Okay. In terms of a bono, a swati. Right. Mini I said, you're now walking. Many ya Jenny. Many will be Obeka say, a boy, this is not the first time a boy swatino. Say, any pack of many Jenny. Right. Because said ya working, it is factual. Say a boy, a sway at over the years, ewa mansenja so. But a sounds so factual, and I say, no cresse. This is also the first time a bono swatia to the extent to say, Sika. Yedema yenkua for oman mu ha no ati below that but so what I say sika mo de ma mo no edo so chen de ton adwaman so edo so chen so what I say so this is also a fact enye de nc da intini na akoba ni say no na e was say a decision de eba na wo decision na wo mu mienu so obeye nhwehwe ni mu decision say bia hwinsi ye ana bibia simpo no a may pretend say BBNC. And the decision number 2 say no, ye be take and I be no medra you know. Emma ye yadie no asia den asia tu. Mind you, Sabeka for President Mahamat ho. And now say cabinet ewo ho no. Cabinet in so hwe mu a wo mu fi cocoa growing regions no. They are no less than 10. Okay. Amu fi cocoa growing regions. They are no less than 10 because Ghana ha no
baby I do cocoa no use 16 regions na 10 regions den cocoa into obiano oye cabinet minister biano den free sa 10 regions no ade asa de na den ha no eno obi oto obian so nim say political fortunes bebre na gina cocoa so inti na nye decision na obeka say ahogono so right now so no ohwe mu ne say yan take sa decision we ya nipa ebro 5 million a omanu aduane enam cocoa so no cocoa ne yeden say industry no eko inti are we to save esa enkrofo no ene omanu aduane anasa yemfa nye amanyosem na yenye hwehwe animu and take a decision na enye den emwaye okay inti na e wo se omampanyi take decision na ebetimi ayede aboaye no so the fact is that senkamwan so amfa mafemu a cocoa industry ni nyina be collapse anka ebianka sa bring ebia COCOBOD kra mo adwumadi no ese mo de to ho eni ade sa na apese o kire me kasa actually look time one minister can say bonus so ateno okay sa benasa last year ye share bonus $7,200 okay $7,200 any ye make you no 70% ana $5,040 ewo mu minister ebesha bono and let me be very honest with you okay e bono so sha say 80 no ebono so sha se 80 no o pese o chese COCOBOD en hu se ebono so ate eno na ye nyina enwanwa no se nka se mu pia de aka ni nyina kogum na mu giska ne ba enye ne sa meba be chiro mu okay time ebono so se ate akokwa akwa ne meka sa epo bisa se ye beti so ana se ente so e ma meka se enye COCOBOD tumi so de ye de o de ye o ka se mu hia ebono ete no sa bre na efi na cocoa na du ne mpempen so a eye main crop nimu inti na wuntimi nko take a decision na ebe affect cocoa kuani no inti na e wo say utimi krampo ye den etwentwen so okay said ye be cocoa kuani no betinya ton cocoa dodo no aye den efri ho okay obetinya ton dodo no efri ho now akokwa eye 7,002 owura atoforsen the new price ne ba no na akwa do 4,200 not just $3,000 a day. Every so. Okay. Akukwa when you say as at Friday. Na a bonus could do 2,400. So which means almost additional $2,000 a day. Every so. Into and net a bonum ponua. Yadia Makuani CCA. Yeah. Yadia Makuani CCA say out of 4,200 no. Additional 2,000 almost as answer a day. As answer every so. And to be sound said then I buy a day there was a buy miana no na oye day of fasa a cano okay a buy miana no na of fasa a cano until now every ton of cocoa bia no your ton a bonate from a year 7,200 to a year 2,400 as a Friday so almost about $5,000 wow. And I had at now $5,000 obi won is $5,000 is you can 10 cedis in par. So you can 10 cedis par, which means every bag of cocoa ton be every ton be no. A year 500 million. And ye China I had at Friso. Wow. And at Friso. What's 500 million? And at Friso. Intino, you ask yourself, say near every so enrichi yampo no aban den no ye when was a minority mbeka say e bonata could do 2,000 something tino eye aban na ya de say empu 4,002 na obeka ye no eno anu gusu ye den ogusu jinem onzo mba meye den omma meka ye but me akokwa edu ba bia de eye na eye me ya timu feel vindicated now. You see, it is not about being vindicated because you can actually say, and ne oba COCOBOD, a Ashanti region in a leading cocoa production. Right. In a leading cocoa production. Ashanti region. Yes. Na enye obia de. Say nka cocoa kuani nisi kan 1 person po ebe day. Ebe free so. Okay. Omampanyi na kanye ne day. Over around the account enye day. Enye ne day. Inti no
like we don't feel say ebia vindicated and I say ebia bibisa because the akosompo no now so no nia ye bre ye hu nyina ne say e wo se kuani no sisia no bibia mu a e mekuani no ye den etiase e hu ni say see in us industry and I say koku mu dwadie no e ye den etie right fa koku bo no atese mo ye mra we see ye no mo ahase am pese mra bi ba e be regulate pricing no I mean e wo efie no e be ko ne sen o say eye sa e bron sensemi ni ade esiye no na already omampanyini ahye COCOBOD say eye momra na e ho no PNDC law 81 no achedodo intino e wo se mutumi e den esakere mu intino sa mre no mu no ena wa beka se reforms na odeba no e wo se ni nyina no eye den ekọ emre mu because akokọ eye ya pan se debia no ye ka se kuani no ena ama Ghana etese de etie koku kuani na boa to sustain the economy of Ghana now so mpembe bre no koku kuani no ena na brabo ne na setene mu ya because we be send nipa kro no se ne koku kuani bi se be ka fra ne ba ya limpo ne ya refer ni to gia ehu sikasem mpo na ye den na ye diama no me fi se he enu nti minim sadia koku kuani asetena ye den ete obi ye krachi nipa koku kuani tinini nsem so nchia na ubunze no watwe ne ho because oso nsem aiden because nipa na do sure ama nipa no nsem aiden ayeden nanso abiri bia no koku kuani na oye the least person in the value chain koku kuani no oye the least person so as part of the reform or say there be sa nyuma we e was say so ye den etwa intin ebo no aye de makoku kuani no abribia ye see 70% ye makuani ni 70% ye man 70% etoda ye manumpu obitumi man 60% obitumi man even 40% into say sa dia mon fanhye mrem se ebeye mrade a se ubusu a kuani no etumi tam de ye den ekokọ tse eno na ye COCOBOD and answer more LBCs no yes sir. No, LBC ni don't seem ho. Into a bonny a buying. So what a type person say? 70% say or can say a bit me money say a bit and only a COCOBOD a buying. And you know nice a buying be bar or ma musi a buying be super no musi. I want the clarity. Yes. Okay. Into inside the CCR and 70%. Okay. Yan fan shembrem. Into enfan was a COCO international party ne wo and now say Jerome local air party. Ene wo ho no so hunu ana say ya ye de NDC MPP CPP PNC emfa no obi wo ho no abibia na 70% ne de obede eda ho obinya right na 70% no bibi say 70% of them opese o kire say o ha mu nchichemu aduoson sika bia no a sa imprimpri no ewo ebo no aye de tokoku no oha mu nchichemu aduoson de e wo se koku kuani no ede onya uye no fi ho a osanso se ebo na ekosoro amansenja so a e wo se koku kuani ne bo no isika na de ekosoro okay o kan ne sa esanse eya na eya se koku kuani no sika na ekosoro amansenja so a ubehu ne de brofu bi technicalities ena den hote sam na ba hwempo na sese be kafo ye kwasi ebu krampo no a ye buku ani no kwase akuani ni nyade enya homfa so a typical example eye ni esi 2024 no ewu koku dwadi mu no ebo no kosoro kudru eye $12,000 into $12,000 abre no na de ba ye sika mumpo na eye koku ton no na kire say Ghana sika mu eye almost 1.9 billion 1.9 billion into 1.9 billion for bag dunsia na koku ni kuani ne chefa 31 million into susu pa say intino say ni pan ye ni di ni ye sa bre no any the darkest day in the life of Ghana koku kuani in terms of eboa den e wo se onya o man panyin se sabe sa de no wanya bibia mo wase a onya onye den e mo no kro no sa nso na konfu bone a watena ya afo ho ema konfu pa ye den abeto no si yini mu nti sisi ade den na esi
inti a eye kuku kwieni no ye de ye yini inti sade a yemfa hye mbremu se ne bo no kosoro a e wo se ni sika no so ye de e kosoro e basa e beka monso COCOBOD near other sectors now bobo no da bi udi ende se gina be gina o so udi ende 30% and say won gina but kwieni in terms of value e wo sika mu no e be kosoro benye se mu de mu COCOBOD fo ne ade e betotum akatwe mu aka ho se de bo na e kosoro di mra ni musa because already no mo kan say ase mu didi no mo komode wo mo ofi efu mu sa no mo kan de onim nti o mo se mo te mu akatwe isu kro mo hwe sika mo besa mo tete so dia be wura mu no a esan so pa ye be draw mema ori fi sa question no me draw a made me ya no obi ya no ama me mate number 2 omam panyini san so say se musika na ho den kofom se Ghana sika na ho den kofom a e wo se kwiani ni sika san so ye den e kosoro ni sentini ne say e fa na say ne sika na America de no ene Ghana de say 10 cedis to $1 and I say bibisa obehun say koku ne bo ne ye $1,000 per ton because of those can 10 cedis intina about 100 million right but no usika no so say ne koku do a 15 cedis na the same 1,000 tons $1,000 o se san be so benya 15 million usika no wenya more revenue inti e wo se kwiani ni sika ne den e kosro right na toso miensa o se dabi yemfa nhye mremu se kwiani ni sika na so betimi aidan ate okay eso tete se de so ate sisia na enwo se kwiani no eyeden e affect no ana onye nsunsuanso inti ne sade a yemmo foto bi a efe no eye cocoa stabilization then fund okay na ote saa foto no a eye abribia na wo ton cocoa no wo sika o de beden o de beto eye saa foto no right na odi tumu a se ekoba ne se ebo no amansanjwa so etia ye yi se sika ni bia eden aso kuku kwiani na se de be ya ne ho nye den enkyere no ana se onnya nsunsuanso bia eden ewo so akokwa mbefo se eye yankote drum eno ane den sanso na se kwanchan de efa sika ya ne de den ye de ye enu nti no se yebeto kuku a enye sika sika ne de den ye de to sure na sika ye de to ena na sika bi nye den sika bi ni we because enne yen source of funding the purchase of cocoa no sabe ayetan out to the sense eye bruni no ani ni didwa no ena ma sika se ye den foto cocoa ni bi brem nti se ni pa no sore enne na se na yire ne nakon ana ni kunu ni nakon ana wakope ne kanchi mebi wenya kora na ne buofu a COCOBOD ba se cocoa no kra no me ndanye den ento bio me na ma muska bio na eko oman ewo cocoa dwadie mu na hwan den na hwan kire no yeah ade na wo se ba ne sa into man penyi se sade a mi ame mamo kwan COCOBOD mom pesika ewo man mu ha na akokwa multimedia there is the whole world yo majibe bia mudin wo ba bia yeah akokwa ye adwuma wo Nhyira FM opa bosia wo ebia emfa no Ghana Commercial Bank udu wo na yesi enya akokwa ni akokwa na ye morning show host wo Nhyira ye nim no yeah sika ne be mu abidodo na zo akokwa ye pese wo kofa wo statement eye wo payslip okay we payslip eba because ye na mo payslip so ene ebe ma obosia ye hu aketua dodo a woje bosome ye pese ye hwese sika ye de ma wi obetimi atia okay sa pepepe na COCOBOD no a omampanyin si ye nkopeska no e wo so ye de ye nkrata eko banko na bank ne hu se sika bia no a ye de be ma mo obetimi aide etia don't forget say COCOBOD nso na ye ba ya eye nkrata mu no around the betu ja say ye dey about 33 billion ye dey about 33 billion wo ton ye japade nyina ton COCOBOD eye media wo ton me nye e bia wo ton COCOBOD abaye ye otu ye there be we dey me colleague no ntinton so e bia o ton e kan ho kra se wo waka kra na minimi se wo waka so o ton kra mbo be hu se ye ka ye de kra na ye ntimi nye den entua nti bank be na be monska
Inti ni omampanyi ye ne se de kue ne no ho behenhan no. Na wo COCOBOD nso ho behenhan. Ne sade a moka be 33 billion no mu na amode no. Emu be 10 billion ne akire de wa eden. Okay. Right. Eno no be mu wonya nyina so akwa pesika e de abeto cocoa no. Na ne ewu ne se enfa ne se amansen dwaso. Cocoa ne bo be kosen se ebeye den se ebeye den. En affect kue ne because sika e wo ho abribia cocoa kue ne cocoa ne de o de ye den o de to. Okay. Now they are there. Now they are turning cocoa moneflo or how be any nature. But you say they walking about say mo books mo be kama na mo timi akofolo no as we speak. Edidas will be wo say be a buying some asene ama musika bi e dey acclaim mo kan kakra say be ya mo statement bank yes so one now you the cocoa root okay asun be say 4.7 billion okay a buying say Ministry of finance okay finance okay onye den on tia saka no okay onye den onifio na yankasa nso sanso de Ministry of Finance ka about 3.7 billion abanzi finance ministry jai actually so what I say all right introduce 7 point something almost 8 billion okay yes also the Bank of Ghana ka about 1.7 billion okay abanzi hey saka no enkonko tete COCOBOD any equiafo ne de bill and into you na fima over about 10 billion every 30 billion no free more okay ho be hen wa obetimi ayeden obetimi apesika okay into the banner na untida e wa afemu ne se ebia ye pesika atokoko yenye den yenya okay uye no free hwa another reform abine de buy right. Another reform what the buy is value addition because omu boy yesudwe ene essence ye tam yen kuku ni nyina yeden e de kwa manane intimate process wa so omu boy yesudwe it is adia eye afemu no ni amoba ye nyina no emu ohamu nchiche modu no 50% de enka haya okay na eka haya no a eye nyumaku no a omodandan kuku mu ede ye chocolate ne other semi finished eye product no omotimi ayeden use na wonum use a ebeboa ma eye nyuma ayeden aba because ene ye will processing companies be brewa enam so munya kuku ninti no e kamia ese adwuma no matumu anesa e di nti no munya say hand free ko say ye di kuku ni nyina eno no beba ho eno na beba be yi ano akere for sales no ma kire wase no okay nti be say ne ye di ni 7 minutes nti ye mfa so na ye di ni na akọ it's a banisa omunya enne omampanyin say ye mfa 50% nti wo mu no benya bi okay ayeden a process a banisa one they will revive their company number two omo be expand asan fa eye kuku akuafo ne ma no ene omo wo fa asefo no kwa ye twuma ayeden ewo ho okay e be san so ama sika ne yedi aba okay because obi ye adwuma etua ne ka nipa na bra bone na setine mu be yeden ebe ye ebe ma aban so ayeden enye sika because aban beje to ewo saa nyumakuo no ebesan so ama eye kuku buo no a esote no ebo na yede akosoro because now no yentam yen kuku nyina anyeden emfanko nti ubehu se yentam yen kuku nyina emfanko de a yen kuku no ho bekwa atwe ana ho beye na ewa mansenja so nti ebema buo no ayeden ebo no akosoro odi wenso eto nchen a nyomampanyi kanese odu no don ria ebi nyeden ebi nwo ya kawo ya no saa se eye koku kueni no pension ya preto ha ne ya prato ha debi se teacher ni ekwa hunji mu na se oji pension na eyi a e wosi koku kueni nso ekwa hunji mu a onya pension ni bia eye den eyi nti sisi ano ye de no nso ye den e hye mremu said ye beya emra ebetato nti koku kueni kwa hunjie mu a owani da so bi se sikanka kranka kra bi beba kopem eye miwudem ninti eno no mo beye ne sen mo betete o mo ska mo de mo no so atua seneta na how would they be like nti won say modality no beba won say wo utua
ɛyɛ contribution kakra na wadwuma wura na ɔyɛ employer no ɔno nso atua bi ayɛ dɛ account so in this case ɛyɛ COCOBOD a ɔno no ɛyɛ regulator no ɔno ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ na famu deɛ na kuani no nso ayɛ dɛ ayɛ na famu deɛ mpanyinfo aka kakra no mawie ɛyɛ ɛho hyehyɛ mu ne ade yɛwie a yɛde bɛyɛ dɛ yɛde ɛbɛto dwa na akoko a wonim oka wo forward sale na ɛno na yɛ a ɔmoze owura randi o wayɛ nhwɛ han ɛnyɛ no korɛ wonim sɛ first ne yɛgye sika bi ɛfɛ ne syndicated loan anameboa na saa syndicated loan no requirement na ɛwɔ mu ne sɛ yɛde yɛn kuku na yɛ dɛn isi awowa na yɛagye sɛ sika no akoko a mentumi nkɔ tepa mentumi nkɔ drobon so mentumi nkɔ nyinahini anaasɛ mentumi nkɔ ɛyɛ nkawie na yɛnkɔ tete yɛn kuku ne yɛmfa nkɔma buroni ne sɛ kuku ne wo na yɛde si awowa no nti deɛ yɛyɛ ne sɛ atɔfoɔ no a ɔmo wa ma no ne yɛ ne wo di dwa no wɔn mo ne yɛ ne ɔmo sign contract sɛ oh afi wei mu no yɛ ni da kwan sɛ yɛbɛnya kuku no ebia bɛyɛ sɛ 20,000 metric tons na 20,000 metric tons no yɛ tɔn mu 15,000 metric tons ayɛ dɛn ɛde ama mu na adwadifoɔ no ana atɔfoɔ no aka sɛ okay yɛate ase na ɔmo de ɔmo nsa yɛ dɛn yɛahyɛ nkrataa sɛ sɛ ebia yɛtɔn no buo sei nti ɛno na ɛbɛyɛ guarantee a wɔde bɛkɔ bank ayɛ dɛn akɔgye sika no nti ɛba ne saa no a wɔhu sɛ because of ɛno no ama wayɛ forward sale nti no kookoo no a ɛbɔ dua no ho koraa no wɔdi kan pa yɛ dɛn atɔn sɛ duru baabi kora ne yɛsi nnua no nyinaa koraa yɛatɔn so asa wɔdi kan yɛ dɛn atɔn nti forward sale no ɛyɛ dɛn ɛno no now ɛnam sɛ 2024 yɛanyɛ saa nhyehyɛeɛ no for syndication so ɔbɛkae a nti fi 2024 ba no ɛyɛ buroni no a ɔno no di dwa no ɛna ɛma o sika sɛ yɛ dɛn fato no ayɛ upfront payment so ata sɛ ne wama wo mu bi now buroni no yɛ saa nhyehyɛeɛ no because saa nhyehyɛeɛ no a na wo ne ne kɔ ɛsign contract a wokɔgye sika no saa nhyehyɛeɛ no wobu so a na kookoo dodo a wɔ sɛ ɔde ma no no wantumi amfa anyɛ dɛn amfa ma no ɛna na ma owura around the bɛka sɛ roll over nti ne yɛ de ne kookoo ka about 333,000 nti wode ne saa kan akokoa ɔno sign saa contract na kookoo ne boɔ no ɛnyɛ den but wobɛduru 2024 no kookoo ne boɔ no ayɛ dɛn akɔ animu ɛne yɛka sɛ kɔduru baabi sɛ 12,000 mu ne ade so ate ase na kookoo ne boɔ no akɔyɛ den nti no wohwɛ asaa nipa ndɛn na ɔno ɔbɛyɛ nyame adom wonya sika ɛmfa ntɔ kookoo ɛna ɔsɛ saa deɛ a mema wo sika na sika no a mede ma no nhyehyɛeɛ ɛwɔ ho ne sɛ me kookoo no a ɛwɔ wo hɔ a wantumi amfa ama me fa yɛ dɛn fa ma me na wode ma me a ɛboɔ no a na ɛnyɛ den no fa saa boɔ no afa yɛ dɛn fa ma me nti ɛno na ɛfɔme the basis nti a nipa no ɔyɛ dɛn ɔma o sika ɛde atɔ kookoo no nti na ɔgye saa kookoo no wie a owie a waka kyerɛ sɛ okay afi deɛ okookoo kakra no a okookoo na afi na wotɔn na ne boɔ dɛn no mɛsan contract kakra yɛ dɛn ɛwɔ hɔ akokoa nipa na ɔde ne sika ɛba no so ɔkɔgye sika no wɔ bank ɛho nsi hwanya ɔno na otua sɛ saa nipa na no ɛdɛ otua nti akokɔ so ampa sɛ me na me ma o sika ɛde atɔ kookoo na me mɛba bɛtɔ kookoo na abɔden ana kookoo no bɔden a me no bɛsan contract sɛ meyɛ forward buying obɛtwɛn sɛ ne boɔ no bɛba fam saa pɛpɛpɛ nanso no wɔ saa bere no mu nyinaa no ɛnam sɛ owura awrandeɛ bi na dwene mu dɔ ɛwɔ dwadie ho egyina bra ne nti no otimi ɛyɛ dɛn ɛtɔn yɛn kookoo no dodoɔ mpo yɛ dɛn ɛfiri hɔ wohwɛ how many percent yɛtɔn about 89% okay ɛde yɛ dɛn ɛde firi mu yɛtɔn 89% ɛfiri mu okay and out of that 89% no projection you make here for 2025-2026 na yɛ 650,000 metric tons okay now before say sa or how we abc no I born it before no na yɛtumi agye mu 580,000
out of that 580,000 emu 530,000 there ya de mo buroni no a ehu sikasem nyina ya dey ya wie okay at $7,200 ya wie bibia eno ne 82% right na if you aka 50% 50,000 metric tons eno ene ebo no be hia ya na eso ya dey ate eno mampanyin say hey oboada say eni ni be hia na ebo no so ati o say so nti yo and what's it no day a team painting kwa into no shahuni ne say sa kuku no mo de utua kuku kweni ni sika man pepe okay na fe no ne abodua no ho no aye beti no no and no na ebo foforo yi enye den enka no okay and na ebo foforo enye de enka nti enye no kreda se obi be gine ba bia ka se ora randia be aye den ayen hwe han akokwa America kredi yenemi right ya beyan tutu bi yewi a ya de beba betudwa hwe owura rande abeba ya no se ka se eye prudent management a owura ne yeden etiase o save eye COCOBOD ni koku akuafo ne den sika look okay. Me no ka say now at the end of every month owura rande be to me save a fuel cost of 1 million almost about 1 million cedis every month at the COCOBOD almost every month. Fuel anka ebekono. Now fuel maximization. Na eno ya nanka mo de efficiency. Fuel no ko. Na say one say ebia wo COCOBOD adwuma mu ni ade say bia tutu ka basa nti si I say coupons ni e pa ma mo bebrebe sa. Ni coupon po. Say wa ya twere krata mpa ka say wo bi o ye director. E wo COCOBOD. Na say wo tia wo na chimpo. Na wo de eye COCOBOD car ana bibi sakra e wo so no e de ohum no hu ade awo o ye de o kwakoye se ebe benefit e ye COCOBOD ansa na why de ansa na wako o rara ndi abeba ye no se empo training ayeye wo ebia Cote d'Ivoire ebia eye Nigeria anasa bruchimamu ba ebi no o se sa de no se enya ade a ebe boa COCOBOD eni koku no directly ama kuya na koso a you have no reason so bad so obeko okay so what I say right. You have no reason so obeko to the extent say ene eduanimpo anase adododia sa uko meeting ase a yeso ya bra uko bi anase ya bra se ase sabe sanse mu no ti ye twati no mo atwam sanse mu but what the can say be I think say and also etiki airwaves na na man for your concern then am di kan say about mododo ene aketia moje no a omususu se ase mo je chen koku akuafo no na mo bre wase ne di esu na mo didi peche ba number no so no number no so man for a concern na mo kan ni nyina bom because 5,000 and you know who can senior for no management and that way adan et say akokwa no kra ne say COCOBOD adwumaye for benefiting chin koku kwene no. Oh, okay. Ni sinti ameka san say so we at the end of the season. Na se yakase bia ebenya koku eye 50,000 metric tons. And who's can ye ebia $100 million sa $100 million no. Emu 70 or 80 million there. Enu ni kwani ni dia. Umfa onsanye den enka. Okay. Akoko say nye $80 million. Eni 20 ne say. 80 eni 20 ne say. Intino on the basis of that and why mona ejedodo eyi kwani no. Okay. So what I say. Now so die bia be ma kwani no aka ne sa ne say. Fancy COCOBOD staff more a permanent staff here 10,000 a creafo ye about 800,000 ko 1 million. So what I say 1 million. Inti nipan be fee say ebia. Now so koku kwani a month. Onunu tumiti koku fane say ebia 10 bags impo. Right. Na me hu sika ye 200 ni sika be mu 260 million. And per new price no. COCOBOD for he energy 260 million. So what I say, onya sa pay no, onya sa 260 million. In fact, last year national best cocoa farmer meni ni din komo no. Right. Unim cocoa sika onya ebeka ni se mafe. Okacha na me machine kakabo mo so tunya be 7 billion. Afi bia. Afi. Wow. Minia 7 billion ene nechi.
It is 7 billion in the charges a bosom. Oh no, na 7 million. To be yet how many years and son? 7 million. Now who think I be yet how many years and son when ya? I am Koba. I am Koba. So what I say? Okay. I just am Koba. Right. This is the amount. Moye day. Ebinya. Ebimuye day. Right. Inya. So what I say? Unfortunately, your time no. But yen sum up quickly. Kuku kriya no ewo Ghana so far yegyina saying looking at abandada no afem any more currently mobile ya begyina saying in terms of progress on say yes say Ediana bano na ebema ye hu dua kro so what I say saa so na wabom na kire wado se ohwe eye nhyehyeye a Omampeyini Mahama ne Owura Randy Azumi COCOBOD omode egu akwan mu a the first time eye kuku ka na ye de eye 333,000 metric tons no and na President Mahama ne Owura Randy buy no within 1 year wechimetua even 235,000 metric tons a day efrim chese obo braye den ekonenimu na no na ho fasodi a wo mu ne se nkakwiani ni sika abribia no bu se eswati because yes wo de kabino enne saade ne yeden efiro intino ohwenim ebi obaye no under President Mahama o se fertilizer otono sisi afani free inti fertilizer ne other agrochemicals no eyade akuafo ne yeden e fani free owie ye no asan ka kire wo se o ma wo kwiani ba eye free tertiary scholarship enne uye kuku kwiani a oba eko eye school pon a wanye den untua sempoa anase den kapre eno so ye den eno so ewo ho nti na ohwe eye eniema ekoso ne nhyehyeye nyina no a eye nhyehyeye a obeka se be makua no ana kuku kua no egina brane egina ne nanso a eye kuku kua ne be den ebesere ene wanhwe ye a just ye gya ye dwuma ne eye kuku kua because me put dey say so what I say me ekokoye eye kuku kua no because eno enani daso eni yidi eye den ewo me say we be part 1 we be jai why insentry dwuma ne akoye kuku kua yo so de manager ho pa na we make to so be to me 7 to 8 billion na we me say mewu akwa aba odi nso e wanka odi me de no afi na me ko sesen na unhu fedudu Ewusia Jerome Kwaku Sam kasama for the COCOBOD and anopay menino atwetwen komo Jerome o wa santimantem word to the people omuti okuafo no so ye ne yekura elidi yes mona final words to them now yes the final words nyina ye de makuku akuafo ne say nyame ya adomo a said the match based on nhyehyeye a ye de egu akwan mu no enne na bia niema ayeden esiniti asem right but based on nhyehyeye no nyame ya adoma bibia ebeden ebe kam me da say Jerome Kwaku Sam COCOBOD kasamafo na wote ne nka no bra ye ni dwa kakra na fedja kakra fam na